ओके, म्हाका दिसता अशे प्रोजेक्ट्स जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आमचे जे ब्रिलियंट मायंड्स आसात तांचे खुबश्यो गोश्टी आमच्या फुड्यान येता. ब्रिलियंट मायंड्स इतले खातीर म्हणटा की आमचे न्यू आमची सोसायटी जी आसा तातूंत एक नवीन कितें तरी घडोवपा खातीर हे सदांच काम करता. एक असोच प्रोजेक्ट जो म्हाका खूब आवडला आनी इंट्रस्टींग आसा, खूब जाणां घेवपाचें आसा त्या प्रोजेक्टा बद्दल. तो म्हळ्यार प्लास्टिका पासून टायल्स तयार करप. आतां तुमी म्हणटले की कशा तरेन जाता, कारण आतां प्लास्टीक इतलें आमी वापरता आनी ताजो कशें आमी भायर उडयता, कशें रस्त्यार पडटा प्लास्टिकाचें कितें कितें जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी केदो व्हडलो इशू आसा आमच्या गोंयांत हें सगळ्यांक खबर आसा. बट ताजो जर बऱ्या तरेन वापर आमी करपाक शकता जाल्यार इतलें बरें जावपाक शकता आनी तेंच हांगासर आमी पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. वी हॅव सम स्टुडंट्स विथ अस. म्हाका सांगा कितें आसा हो प्रोजेक्ट, कितें आसा फुडें? आमचो प्रोजेक्टाचो मेन गोल म्हणजे आमच्या आतां गोंयांत खूब प्लास्टीक वाडला. सो आतां तें प्लास्टीक आमी कशें कम्बॅट करप. जायते पाटी आमी ते बर्न करता, स्टोर करता, तेतून आमचें प्लास्टीक तशेंच उरता, डिस्पोज जायना. सो आमी एक नवीन अशें यंत्र केलां की तेतून आमी प्लास्टीक घेता, मेनली पेट प्लास्टीक, ते वॉश करता आनी युजींग सँड एज अ बायंडर आमी एक टायल्स प्रिपेर करता. दीस टायल्स आतां आमी टेस्ट केल्या ते भशेन ते टायल्स एटलिस्ट 3 टायम्स स्ट्रॉंगर आसा दॅन द कंपेरेटरी मार्केट टायल्स. सो हे टायल्स जे तुमी तयार करून दवरलेले आसात, यू कॅन वॉच दीस टायल्स आनी म्हाका दिसता जे तितलेच स्ट्रॉंग आसा आनी वेट सुद्दां म्हाका दिसता चड आसा हाजी काय लायट आसा ताच्या पेक्षा. स्पेसिफीक रेशोज सिलेक्ट केला 70-30 आनी तेतून आमचो जर तर तुमी वेट कंपेर करीत जाल्यार एटलिस्ट 1.2 किलोज डिफरन्स येता. सो 1.2 किलोज लायटर आसता आमचे टायल्स. हय कंपेर्ड टू द सिमेंट टायल्स आमच्या मार्केटान मेळटा ते. ओके, आनी हे म्हणजे कितले पर्यंत वापरूं शकता, कारण ताजें कशें आसा आमी एकदां लायले काय खुबशे वर्सां येता, कितलीं वर्सां अशें कितें? सो आतां एक्झॅक्टली लायक आमी कशे टायल्स लायक उजार करतले आमी लायक नॉर्मली आमी टेस्ट केले लायक जर तर कंप्रेशन टेस्ट धर तूं, वॉटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, तितून आमकां रिजल्ट खूब बरो येयला कंपेर्ड टू नॉर्मल सिमेंट टायल्स. सो तितून आमकां लायक हो आतां एक नॉर्मल कॉन्क्रीट टायल जो मार्केटान मेळटा तो. सो इवन तुमी कॉस्ट पळोवंक वचत जाल्यार हेजो अरावंड तुका 30-35 रुपीज कॉस्ट जातलो पर टायल आनी हो आमी कॅल्कुलेट केला अरावंड 20 टू मॅक्स 25 रुपीज आमकां जाता. ओके ओके ओके, नायस. म्हाका दिसता अशा तरेचे इनोवेशन जे आमकां द नॅक्स्ट चेंज म्हणपाक शकता आमी इन सोसायटी, आनी हे गव्हर्मेंटानूय म्हाका दिसता हाजेर लक्ष घालपाक जाय. ओके, आमी हाजें वर्कींग पळोवया. कशें आसा हाजें वर्कींग, कितें आसा? सो पयलीं आमी बाटल्यो जे प्लास्टीक कलेक्ट करता आमी, सो वी हॅव टू शेड इट, धाकटे कुडके करूंक जाय ताचे. सो हो आमचो शेडर, आमचे बॉटल्स आसता दॅट वी हांगा वी प्लेस इट ओवर हियर एंड देन आफ्टर शेडिंग इट फॉल्स इन दीस ट्रे. ओके So that is the speed regulator. You can show you can see. ओके, मागीर So once the plastic is shredded into pieces, आमकां जाय ते pieces on, then we store करता आमी ते. After storing, then we need to measure the ratios. And suppose with the sand what we are using, sand also is moist, suppose woolly sand, then we can heat it in our chamber itself. Okay. So we can put the sand first, and this is the gas burner at the bottom that controls the flame, and we can dry the sand in this same mixture itself in the chamber. Okay, I'll just show you how it. This is the hooper. Hooper is used to pour the material inside. Okay. आनी कितले वगत हें करचें पडटा तुमकां? आतां पयलीं तूं सँड ड्राय करता. सँड कॅन बी डिपेंडींग ऑन द वेट, कितलो रेशोचो तूं सँड जाय तुका. सो डिपेंडींग ऑन दॅट देन मागीर तुका ड्राय करूंक जाता सँड. हय सायड. नॉर्मली एवरेज हें कितें आसता टायम? नाव सपोज यू आर मेकिंग आतां एकूच टायल तुका करूंक जाय सपोज जाल्यार 5 minutes फॉर ड्रायींग ऑफ द सँड इज इनफ. या इनफ फॉर वन सिंगल टायल. And then you have to add plastic also in it. So plastic will take another 7 to 8 minutes. सो रेशियो कितें म्हळ्यार तुवें प्लास्टीक आनी We are having different ratios. Now what type of quality tile you require? Some will require strength tile, some will require impact asta, then some will require water absorption. So depending on that requirement, we can make the different ratios, and then we can produce the tile. Somewhat lightweight. So when you want a lightweight tile, we can add more plastic and sand and vary the ratios that way. Nice. After that? Okay, after that, then you close this. Now once you put the plastic in this, and once the mixture is ready, the mixture can be checked using this scoop we have made to just check the consistency. Okay. कितें जाता, temperature gauge also is there, but temperature gauge sometimes because of the exhaust, the temperature doesn't get retained inside. So we have made this manual scoop. You can just
put inside and then check the mixture consistency. ओके And so once the required consistency is achieved, then we just have to pour it. ओके So this is the exit. Those are molds. So this is the outlet. This is just a gate. So this is the gate. ओके And then if you pour it from there. you pour it. So we made this mechanism. का pivot वाला में. So along with the motor itself, the cylinder tilts in front, along with the exhaust itself. And while doing this also, we can still keep the motor running. So it helps to push the material even more out. The equipment can be operated by single person also. सो आफ्टर दॅट हां मातशें पयलीं तुमी तेजें कास्टिंग बी करता. Why? In the mold we pour the material. So depending, now we have actually made 3 types of molds. Okay. One is the dumbbell shape mold, Okay. one is a square tile, which you saw over there, and one is a brick. But for the college, because of the project of the college, we only focused on the dumbbell shape tile. And we have done testing only on the dumbbell shape tile. So the mixture is तयार झालो, once the mixture is ready. So what you do is, you take this plate and either vibrant table घातला. So you take the plate and suppose आता तुझं जर liquid mixture type आहे, more of plastic ratio, so it can be compacted. No, it can be compacted by keeping चालू कर on the vibrating table. Okay. So what a vibrating table does, it will vibrate and the mixture will set down. And suppose the mixture is a little coarse, म्हणजे चोड रेवेचो मिक्सर आणि चोड not liquidy. Okay. Then we can just keep it under this compressing plate. Okay. And just using a car manual jack, we can compact it. Compact it. So this is the mold. We put this plate above it and we keep it here. Then we compact the mold. Okay. This was a small batch what we made to just so like anyone want to see a sample. This is the tiles, actual tile mold. सो म्हाका सांग कितलो टायम लागता एक टायल तयार जावपाक अंदाज फॉर दीस मशीन ना. Yeah, for this machine, like in half an hour from drying the sand to shredding, half an hour, 30-25 minutes is enough for one tile. ओके One tile. आणि जर अशें That is only for making the mixture and pouring it in the mold. Then cooling of the tile will take some time, like half an hour to 45 minutes to cool. सो नेक्स्ट क्वेश्चन म्हाका सांग की हेचो कॉस्टिंग कितें जाता फॉर दीस मशीन कितलो आयलो. Okay, now हाजो कंप्लीट फॅब्रिकेशन आमी केला, ओन स्वता केला. सो आमकां अरावंड 30,000 भितर आमी. म्हाका सांग आतां तुमी जेन्ना हितूर घालता मशिनान घालता तेन्ना ताजो कट्टा ते प्लास्टीक काय No, mix we are only tempering with the temperatures, no, Asta boy. We are just tempering them. We are melting it by temperature. We are not burning the plastic. So if you burn the plastic, it will create pollution. So we are only heating it from the bottom. We are only tempering and playing with the temperatures. And also this is our own exhaust system. Ami kela. This is the exhaust system. Suppose you are using other plastics than PET, they can produce some harmful gases. So this is the activated charcoal carbon filter. So this can be removed out, and this is the carbon filter what we have filled. And suppose after a long time it's getting used, then we can replace it. आनी आमचें गोंय सरकार जर पळयता सद्या डेफिनेटली हांव आनीक जायते जाणांक विचारपाचोय आसा बिकॉज अशे तरेचे प्रोजेक्ट्स आमच्या गोंयान हे नवीन आसा. गोंयान म्हाका दिसता पयलेच फावट असो केला. Yes, correct. Yes. इंडियन आनीक खंय आसा अशें कितें? They are not using the ratios how we are using. There are some companies they use only plastic. Yeah, they only put it in the mold and they compress it. And they heat the plastic and then they compress it and पूण आमच्या गोंयान जेन्ना भुरगे अशें करता तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान फुडें सरपाक जाय. इट्स युअर ड्युटी नाव, कारण आमचे इंजिनियरींग कॉलेजीस आसा किंवा आमचे बाकीचे इन्स्टिट्यूट्स आसा ते तुमकां शिकयतले, बरे भुरगे तयार करून दितले, बट तांचे जे मायंड्स आसा ते यूज करून बऱ्या तरेची टॅक्नॉलॉजी फुडें हाडप आनी आमच्या गोंयाक यूज करप ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सो कितें प्लॅन आहा फुडें? आता आम्ही we're trying to go for patenting and also trying to improve our own. बट आफ्टर दॅट स्टार्टअप बीन स्वताचे सुरू करपाचे. तुमी कितले जाण? 5 जाण आशिल्ले? Yeah, we are 5 members. Yeah, 5 members. खंयचे बेसिकली? We are in and around Mapsa only. सो कितें प्लॅन आहा फुडें, लायक स्टार्टअप बीन करपाचें? करपाक चिंतला. प्लॅन तर आसा So तसो कितें. सो इनिशियली आतां आमी डिझायन आमचो मातसो आनी इम्प्रूव करतले युजींग आमचे कोण सोर्सीस आसा. डिझायन मातसो इम्प्रूव करूंक जाय आनी देन डेफिनेटली
एक स्टार्टअपाक वचपाचें आमचें मन आसा हय. सो म्हाका दिसता भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय ह्या गोश्टी खातीर अँड आमचे कडेन इतल्यो साधन सुविधा आसा इतले कॉर्पोरेट हावजीस आसा जर तुमी कोण पळयता जाल्यार यू कॅन हेल्प देम जर कोणाकूय हेल्प करपाचें आसा जाल्यार येस आग्नेल इन्स्टिट्यूट जें आसा तांचे कडेन तुमी येवपाक शकता तांचे कडेन उलोवपाक शकता इतले बरे प्रोजेक्ट्स आसा आनी थँक्यू वेरी मच थँक्यू सो बेसिकली आमी खूब अशें चिंत्तालीं आतां प्रोजेक्ट फायनलर आसा सो कितें करया एंड वी वॉन्टेड टू डू समथींग रियली कॉन्क्रीट एंड सिन्स कोवीड वॉज गोईंग ऑन वी हॅड लॉट ऑफ टायम बिकॉज वी वर एट होम ओनली वी वर नॉट कमिंग टू कॉलेज इट वॉज पॉसिबल टू मीट एंड डू द प्रोजेक्ट सो आमी जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की प्लास्टीक इज अ ग्लोबल कन्सर्न एंड इट इज वेस्ट नो बडी इज युजींग इट सो जेन्ना आमकां प्लास्टीक मेळटलें इट वील बी फ्री ऑफ कॉस्ट वी डोंट हॅव टू पे फॉर इट सो द रॉ मटिरियल कॉस्ट वील बी इक्वली झिरो ओके सो तेन्ना आमी जेन्ना चिंतले आनी प्लास्टीक यूज करतली कशी करतली सो कितें तरी समथींग दॅट एवरी डे आमी यूज करूं शकता नाव कॉन्क्रीट टायल्स आर वी आर युजींग बट कॉन्क्रीट टायल्स कितें जाता आतां कॉन्क्रीट सुद्दां केलें की ते परते यूज करपाक मेळना आनी दॅट ऑल्सो आफ्टर सम टायम ते युजांतले वता आनी इट कॉजीज अ लॉट ऑफ वेस्ट वेर एज दीस वेस्ट वी आर युजींग टू मेक समथींग so that is why we said that molds and not only tiles tomorrow if we make some different mold we can make other things like maybe a table by using a larger plastic volume so basically this project wouldn't have been successful without their support without the constant guidance so our guides were Professor Gaurish Warke and HOD of mechanical department Sir Amol Patil and our principal so they were constantly pushing us and they were constantly like we were in constant contact WhatsAppar आमी फोटोज धाडटाली कितें प्रोग्रेस जाला दे वर कॉन्स्टंटली आस्किंग अस कितें प्रोग्रेस केला टायल टेस्टिंगाचे आमकां खूब सांगलें तांच्यांनी कशें करपाचें दे सेड यू कॅन कम टू द कॉलेज टेलर्स कॉलेजीनूच करा टेस्टिंग तुमी एंड दे वर लायक कॉन्स्टंटली आस्किंग क्वेश्चन्स एंड आमी कॉन्स्टंट कॉन्टेक्टान आसताले आमच्या See, if you see definition of engineering, it goes this way. It's a science which transforms power of nature to the benefit and convenience of mankind. So if that is understood, whatever we are having natural power, with the help of techniques we learn in the curriculum, use it and convert to the useful end of society, that is understood as fine. And that is the secret rather. Every year we motivate students in this way. And therefore in our vision statement, we always say that the societal touch we want to give to the students. The societal touch is a main point of our vision statement. So that we religiously we follow. I think one of the beautiful explanation ever I've heard, sir. Nicely understood. I think this is the inspiration student needs in your thing, and no doubt students are doing a good job over here. This year you have fantastic projects over here, which will be a next change in society. How you look at these projects? These projects are taken up seriously to the commercial point of view. If it is taken, this will help a lot to the society. So one of the projects is converting the plastic into a brick. For rupees of 12, one brick can be made, and 70% of plastic can be used. Is to 30% of sand. This particular brick can take a load of 150% times more than the concrete block, and 80% less weight. So what more is required? If this is taken in a commercial way, of all construction projects can be helped. They become economical. We can have the salvage of plastic. All are taken, will be taken care, and society also would be benefited by disposal of plastics. ओके आनीक जायते प्रोजेक्ट्स आसा हांगासर पळोवपाचे आनी तुमकां खरें सांगता तुमी फक्त पळयतूच उरतले इतले बरे बरे प्रोजेक्ट्स आसा आनी आमी जेन्ना इंजिनियर्स म्हणटा जाल्यार ते कितें कितें करपाक शकता हाजो एक अंदाज तुमकां आयच्या ह्या प्रोग्रामांतल्यान लागतलो नक्की लागतलो आनी एक प्रोजेक्ट आसा आमच्या बरोबर म्हाका तांचे पयलीं भुरग्यांचें नांव जाणून घेवया तुमचें नांव बेनिस्टन रिबेरो अन्ना लासगांवकर रोहन नाईक वेलोय फर्नांडीस
म्हाका हो प्रोजेक्ट कितें आसा तो पयलीं सो हो प्रोजेक्ट एक सोलर पावर ई सायकल सो आमी सद्या पळयत आसतले की पेट्रोलाचे प्रायसीस खूब वाडटा प्लस फॉझल फ्यूल यूज करता आमी लायक पेट्रोल तेन्ना पोल्युशनूय जाता मागीर सेम विथ इलेक्ट्रिसिटी सो आमी अशें चिंतलें की एक असो एक माध्यम आसचें लोकांक की तांकां ट्रॅवल करपाक मेळचें सामकें स्वस्त दरान आनी ताका लागून आमी पयलीं खूब चिंतलें लायक एक कार करूं शकता बायक करूं शकता मागीर सगळ्यांक चड अफोर्डेबल कितें आसतली सो ती बायक सायकल आसतली प्लस जेन्ना चार्ज करना पळय तेन्ना आमच्या स्वास्थाचोय हें जातलें लायक आमी फिजिकली एक्टीव उरतले सो ताका लागून आमी चिंतलें की आमी एक बायक करची सो ती एक सोलर पावर्ड ई सायकल केली सोलर पावर्ड केली कित्याक सोलर इज लायक सामकी ग्रीन एनर्जी तातूंत कसलेंच पोल्युशन आसना इजिली अवेलेबल सो ताका लागून सोलर पावर ओके ताका सोलर पावराचेर चार्ज करची पडटा ताका सो कितले वगत चार्ज करपाक लागता ताका बरें वत आसल्यार 4 वरां लागता 4 मॅक्झिमम 6 लागता आनी कितले वरां येता मागीर मागीर ती 30 किलोमिटर पर्यंत येता 30 हय आनी 29 किलोमिटर पर आवराची स्पीड येता मॅक्स एवरेज अरावंड 16 जाल्लें येता म्हाका दिसता हे बेजिकली आमी जेन्ना शहरान बीन रावता तेन्ना मार्केट बीन करपाक जेन्ना वता भायर बाजारान वता तेन्ना ही खुबशी यूज करूं शकता बरें हाजी मागीर वेट कितली आसा हाजी वेट आसा 29 केजीस आनी कितलो वेट घेवपाक शकता आमी सद्या डिझायन केला अशी फ्रेम डिझायन केला की 100 केजीचो मनीस इजिली चलोवंक शकता हय सो म्हाका सांग चडटी बीन जेन्ना आसता एक एकदां कशें आसता की ई सायकल म्हटल्या उपरांत चडटेक बीन मातसो स्लो वे जाता चडटेक बीन कितें त्रास असो कितें फूल चार्ज आसता तेन्ना कांय त्रास जायना जर 100ाचो मनीस चलयता जाल्यार मातशें पॅडल करचें पडटलें मातशें चड न्ही आनी नॉर्मली कोण असो 40-50 केजीसाचो आसत जाल्यार नॉर्मल येतली स्पीड मातशी स्लो येतली बट चडटी चडटा कोणाची आयडिया आशिल्ली आमी सर एक लायक ती थर्ड इयराक एके कडेन बसले ब्रेन स्टॉमिंग केलें आनी मागीर एक 2-4 आयडिया काडली आनी फायनल जाली सो एक्चुली आमी आतां ही नॉर्मली वतान दवरपाची वतान दवरचे पयलीं आमकां ही ओपन करपाची सोलर पॅनल ओपन करपाक मेळटा सो अशें दवरलें की हांगाच्यान हाका म्हणटा चार्ज कंट्रोलर सो हातूंतल्यान चार्ज येता हातूंतल्यान वता तो आनी हे बॅटरीज आसा 20 एम्प आवाजाची तातूंत स्टोर जाता चार्ज कंट्रोलर यूज केला कित्याक तो ओवर चार्ज शॉर्ट सर्किट असल्यातल्यान प्रोटेक्ट करता मागीर हांगा मोटर कंट्रोलर आसा सो मोटर कंट्रोलर बॅटरींतल्यान मोटराक चार्ज हें करता सो बेजिकली आमी 50 वॉट्साचे 2 सोलर पावर पॅनल्स यूज केल्या हे मोनोपक मातशे चड एफिशियंट असतात आनी हो 250 वॉटाचो मोटर यूज केला आनी हांगा एक हें आसा एक्सिलोमिटर सो एक्सिलेटर तो हॉल इफेक्ट प्रिंसिपलाचेर काम करता मागीर हांगा बॅटरी आमकां कितली चार्ज आसा ती कळटा सो हांगा बॅटरी चार्ज कितली आसा ती बी कळटा आनी जालें सर ओके कितें आसा हो प्रोजेक्ट आमचो प्रोजेक्ट आहा तो पावर जनरेटिंग जिम इक्विपमेंट तुमी आतां आयकलां आसतलें आमी रिन्युएबल सोर्सीस ऑफ एनर्जी एज विंड एनर्जी यूज करतात सोलर एनर्जी टायडल एनर्जी our mechanism uses human energy which while working out in the gym we produce a lot of energy so our mechanism focuses on using that energy and converting it into electricity कशें कितें वर्किंग आसा हाजें okay so हो आमचो फिक्चर आतां जिमान वेरियस इक्विपमेंट आसता लेट पुल डावन रोईंग मशीन दे हॅव द वेट्स गोईंग अप एंड डावन that mechanism is there so this fixture we fix onto that those weights and tighten this and when the machine weights move up and down this thing moves up and down with the weights it generates electricity so then this electricity we can store it in a battery and then we can use for various purposes in this mechanism we convert both up and down motion of the weights into one way rotary motion then use gears to increase the speed of this motor
हे प्रत्येक आतां समजा तुमी जीम इक्विपमेंट म्हटलें न्ही सगळे जीम इक्विपमेंटाक बसून एकी कडेन हाडून तुमी कनेक्ट करूं शकता काय वेगवेगळे कनेक्ट करूं शकता नाव वेगवेगळे हेका आमी कनेक्ट करपाक शकता ऑल द मशीन्स वीच हॅव दोज वेट्स कमिंग अप एंड डावन तांकां कनेक्ट करपाक शकता इंडिविज्युअली टू ऑल द मशीन या इट कॅन बी कनेक्टेड इंडिविज्युअली टू ऑल देर आर प्रोविजन टू कनेक्ट लायक यू कॅन जस्ट डू इट can be connected to two machines, two lathe pull down machines. Like one can be kept behind, the other one on the other side. ओके बट इंडिविज्युअली सुद्धा जेन्ना तुमी इंडिविज्युअली सुद्धा कनेक्ट करता न्ही जाल्यार बॅटरी एक आसूं शकता तुमी स्टोर करपाक बॅटरी Battery एक आसूं शकता आणि various machines can power the same battery. So we can retrofit this basically onto weights that are there in any gym. So it doesn't have to be only one particular gym. So as we go to another gym, we can change the design of just our fixture and it will sit on the weights of that gym. So it has नॉर्मली जेन्ना एका खंयचे एवरेज जिमान कितले तुमी म्हणजे सेव करूं शकता एक बॅटरी खातीर आमचे आतां मेकॅनिझम आहा ते इट कॅन प्रोड्यूस अबाउट 100 वॉट्स at 1600 RPM. And it also varies upon person to person who is using the gym. If the person uses it faster, it can produce more watts. Because why I'm asking because normally in average gym they are working hour asta ek 5 to 6 hours. In these 6 hours, how much watt you can save in battery? Okay, average if you take a 23 ampere battery, it will take around 12 hours to charge that battery fully. Fully charged. Yeah. In the way our principal, Dr. Mariyappan, and the entire staff is working here, it's not just teaching also by doing. It's exactly what we are going to see today. The projects of a high caliber, and many of the projects can be put in later on if government and other people can take over and continue, because this is what Goa needs: new inventions, new ways of doing, especially now plastic, for example. A lot of plastic. So one of them is to reduce the plastic. And so many other things that you will see here is something that Goa badly in need. We are happy with Dr. Mariyappan and his staff in guiding the students to go do something that's going to be practical and for the good of the society and good for Goa. ओके एक सदांच गोश्ट म्हाका मनान येताली की जे आमचे इनोवेशन्स आसा न्ही ते आमच्या मातये कडेन जोडिल्ले आसता मातये कडेन म्हळ्यार कितें जेन्ना आमकां गरज आसता खंयच्या गोश्टीची ते बऱ्या तरेन सोंप्या पद्दतीन जर जावपाक जाय जाल्यार ताच्या खातीर कितें करूं शकता आनी तातूंतल्यान निर्माण जाता ते नवे इनोवेशन्स एक बरी गोश्ट हांगासर हांवें पळयल्या जी खूब कडेन यूज जावपाक शकता ती म्हळ्यार डंपर रायट ऑल सायड डंपर ऑर 4 सायड 3 डायरेक्शन डंपर आनी कितें आसा हे 3 डायरेक्शन डंपर कारण आमी सदांच म्युनिसिपालिटीच्यो गाडयो पळयल्ल्या ज्यो गार्बेज उखलतात आनी ते डंप करता व्हरोन किंवा मायनींग ट्रक्स पळयलेले आसा सो हो डंपर कितें आसा तो आमी जाणां घेवया तांची नांवां पयलीं जेंच्यांनी प्रोजेक्ट केला योर नेम विक्रम सिंह पवार विक्रम सिंग जोएल सिलम जोएल I'm Crescencia. Alvin Fernandez. Soham Dande. So, what is this project exactly? This is actually a 3-directional dumper, and if you go to see now modern vehicles and all are there, Tata Ace and all, they just have a carrier. They don't have a dumper attached to it, so you can carry goods from one place to another. So now we thought of attaching a dumper to it, so that it can dump also, and that too, if you go to see the dumpers and all, they are only one-directional dumper. So we thought of why not making it a 3-directional number. So now if there is a narrow road, narrow compact space in construction sites, many garbage disposal and all. So it is very narrow, people can't go and you can't reverse the vehicle. So why not you attach a dumper and dump it to the left or right or back side. So how does it work basically? Basically we've done it manual right now. So this is like you have the hinges over here and the side which you have to dump, you have to attach the hinges to it and then you have to lift it. You have to operate the cylinder. It will lift to that side. Now suppose if you want to lift it this side, so you attach the hinges over here and let it lift. If you want to lift it to this side, so you have to attach the hinges over here and lift it over.
This can be automatically done by the driver or something? Actually, what you can do is we have done it manually, but actually you can do it automatically with the help of a solenoid, like a remote. You can actually put a solenoid over here and you can operate it with a remote controller. So automatically it can be controlled from the driver. Driver can choose whichever side he wants to dump, directly sitting in the cabin. Sitting in the cabin, yeah. Okay. This is a double acting cylinder which we have used, and this is a power pack. Actually, to power this double acting cylinder, we actually need a pump, a motor, a reservoir. So this power pack gives you everything. So in modern vehicles and all, they use the power pack instead of individual parts. So we also have used the power pack. This is a reservoir, that is the pump, motor ahead, and you have to put the oil over here, which acts as a fluid to lift power the cylinder. This is power, and this motor needs to be powered by the battery. So How much power, how much battery does it need? battery is a 12-volt battery, which in normal Tata It is. depends upon the size, battery requirement. Yeah, battery require. It depends upon the capacity of the motor. Yeah. So actually, for this dumping process, for the dumpers and all, 12 volts battery is enough. For truck, this thing dumper also, the lift, truck lift. That will require a bigger battery. Yeah. The truck batteries comes. Depend upon the size of the this thing, bucket. Yeah, it depends upon the size of. So for this thing, normally for the Tata Ace and all, you require a 12 volt. That's enough. Yeah, that is enough. So how much was the cost of for this? It was actually it came up to 42,000. 42. Yep. Nice. Actually, we actually decided to put it on a Tata Ace and all, but we couldn't make it bigger due to the cost. I and think all. after this program, the corporate will come forward to help you, and definitely for in coming months you can do this in Tata Ace also. The idea is to pattern this model because now if we see, this is very beneficial for light commercial vehicles. Same concept which is applied in bigger trucks like Tata's or Ashok Leylands, etc. The only disadvantage with that is three-directional dumping cannot be possible because their cylinders inclined. And based on that bucket capacity, inclined angle cylinders you cannot dump in three directions. It's only possible with one way. And at the same time, the driver directly can use the lever. Whereas in this case, this can also be used for big trucks, but we made a concept model wherein it can be used for Tata Ace or those L series.